Hello everyone, welcome back and thanks so much for joining me. Mahlalane tabeng ke o ka morago ga gore a tlhalosetse batswadi ba gago gore yena bana bale a tseba baba Maseko ko a Thabang le wa ntate o mongwe. O rile a sa dutse ausi a gagwe a mmotsa gore bona Mahlalane tabeng ka mokgwa e leng gore bophelo bo ka gona a o sa nyakega gore o tlo be le bana ba bangwe ba go feta ba. O tshwanetse gore o ye tleliniking o dira family planning bona is better ba go hlabe ka tshwana ba go fe dipilisi ba be ba go bethele ka ba re ke eng ntho ya go dula mo letsogong ke leina la yona o tshwanetse gore ba o dire ka yona a sekebe a ba le bana ka gore o šitšane bana babedi Mahlalane tabeng a re aowa nna gape ke šetse ke godile ke sa le o monnyane ke sa nyaka go ba le bana ke nyaka bana ba 7 a re bona o mollo mo tlo ba le papa o mo ebe Peter o mo ebe John o mo ebe 7 gane jwale o hloka go ya tleliniking o sa go mo tšea mo iša tleliniking ge ba boa mmotša re gane jwale re tlo nyakana le Thabang o tshwanetse gore a tla tlhalose gore o sa go rata go ba jwang Mahlalane tabeng a rena ke tsebe ga Thabang nna le yena be re tukutswa ka ga Maseko ke robala le yena ka ga Maseko le yena wa tseba gore ngwana ke wa gagwe ba le ka go founela Thabang ga a tshwara difounu tša nkanyetse ba ya go cousin ya Thabang a ba mmotša gore ba nyaka go mmona ka ge e le gore a ba kgone go tseba gore ga gabo ke kae ene ebile Mahlalane tabeng o nnile ngwana le yena cousin a gore o ka ba le ngwana le motho jwang o sa tseba ga ba re be re tukutswa be itse gore ke taba tša gore re serious mara ke kgopela gore o re ishe mo ka ge e le gore re a hloka gore re mmone cousin ya Thabang a sepela ya le bona gabo ge ba fihla ba mo humana e le gore o sa tšwa mošomong ba mmiša gore goreng re go founela o sa tshware founu a re traile ka mekgwa mentši gore re go founela ga o tshware founu bothata a re e chargereng ba re mara gele chargereng ka nako o tlo e swarang o tlo bona gore go ne le batho ba be ba founu o santse gore o responde o bone gore o boa go rena a hloka mabaka gona mo bana ba ba re cousin a mmotša gore wa tseba gore o na le ngwana le Mahlalane tabeng na wa tseba ka bana ngwana o ba bolelang ka yena a re ke a tseba gore ke ne le ngwana le yena ba re bjanong wa o sa mo hlokomele a re ke yena be yang puša awe gore ke sekebe ka hlokomela ngwana nna ngwana ka ke a mo rata ebile ga ke gane le gore nka mo hlokomela ke a tseba gore ke ngwana ka gomme Mahlalane tabeng yena ke ga memeselane ka mo Thabang yena a le serious yanore a napa a re cousin a gore o sa mo rata motho wa go ba jwang o tšwela pele o hlokomela ngwana goba o tlo tšwela pele wa ratana le yena Thabang ke dipotšišo tše mohuta mantši e leng gore le mpotšiša tšona a la swanela go mpotšiša dipotšišo tša go swana le tše go bontšha e le gore ga a sa nyaka go ratana le Mahlalane tabeng ka ge e le gore o ba a sa nyako go responda go dikholo tša gagwe le ba sa boe go yena ebile ga a sa bolela le yena ga mo founetše mara Mahlalane tabeng ka gobane baba Maseko ga a sa le gona ene ola ke yena e leng gore ke papa ngwana gago o tepoditše gore o tla tšwela pele le yena ka ge e le gore ore wa mo rata mo e le gore lesogana ga le sa nyaka go ratana le Mahlalane tabeng Mahlalane tabeng a boela kgauswi le yena bana ba botša Mahlalane tabeng gore wena Mahlalane tabeng o sa mo rata motho goba ga o sa mo rata na a re nna go bolela nnete ke sa mo rata ebile ke sa kwa gore le ga a ka ntshwara madi a ka tlo tšhaba kore ke a mo Thabang be a ntira gore ke fihle mo e leng gore bona a ke tsebe gore ke tla re ke kae so Mahlalane tabeng nna ke kwešiwe gabotsebotse o rata Thabang gore ke ngwana papa ngwana gago goba jwang ka gobane le ka Maseko be a bolela gona sola o rile ge e le gore taba gore Maseko ba find out gore ngwanola a se wa Maseko ya ba gona mo e leng gore o re Maseko ga a sa tlo ba kgauswi le yena bjang ke a tseba gore o tlo gaogana le Maseko gore a ke kwešiše gore gabotsebotse batho bale ba hloka counseling Mahlalane tabeng Tabula le Kim ba hloka gore wa tsakeng ba dule fase ba hloka go fola moyeng ba kgone go te kwešiša gabotsebotse gore ke bona batho ba phela bophelo bo sa le gona ntle le Maseko Mahlalane tabeng ntle le papa ngwana gagwe a ka thoma bophelo ka la boswa a tšwela pele ka bophelo a phela ntle le batho ba e leng gore o kile a ratana le bona ka gore gane jwale ka mokgola a gapeletšang dilo ka gona ga go nyakege monna a mmotša gore yena ga a sa nyaka kore ga a mmotše gore ga ke sa nyaka mara ga e ya mo go diary wa bolela gore yena o nyaka go hlokomela ngwana gagwe gore ga a sa nyaka go ratana le Mahlalane tabeng ka gobane gore ba be le ngwana be ba ratana ka taba ya gore ba utswa be ba sa dire taba tša gore e tlo ba monna le mosadi so gore Mahlalane tabeng yena
o tlo bona gore o tlo dira jwang gore it's either ba tlo boela ba nyonyoba le ge e le gore moshimane o ga a sa nyaka go nyonyoba le matlala a ntabeng ore o nyaka go tlhokomela ngwana. Mare se re tla bona ge tse di ya pele gore go felela kae ka bophelo ba Matlala a Ntabeng ebile o phala ke Nkanyetsi ka gobane Nkanyetsi yena ga a sa di tsena tša Baba Maseko ebile ga a sa o tšwetše bophelo pele ka bophelo o te phelela bophelo ba gagwe bo bontšha ga a sa nyaka selo se se mo kopanyang le batho ba ga Maseko. Ke yena Matlala a Ntabeng a latelelang Nkanyetsi a ya go nyaka gore a mo thuše ka taba tša dihlare ka gobane bophelo o senyegile for yena o lebetse gore o ba koba Nkanyetsi ka nako ba dula ka ga Maseko ba mo tšhela ka dipente yena le Tabula ba phela ba mo hlakiša a phela a lla gane bjale ke bona ba kwa mphelela ba Maseko o kobile bona ke tšona tšeo. And thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo, tada.